Verse 4 lapha uthi uyabizelwa yebo nawe ungakakholwa uyabizelwa enhlanhleni bo lo musa ongaka sengathola wanele bonke umusa inhliziyo yami nje inokuthi osukwini namhlanje nansi inhlanhla bantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu usimemile sonke la mhlawumbe bunendlela yakho buzoyithatha kodwa uNkulunkulu akumema ukuthena uze la nansi ke inhlanhla uNkulunkulu ubethele yona kukwena ukuthi uyayivuma uyayimukela noma uyayiyeka kodwa ngelinye ilanga mntwana kaNkulunkulu umuntu kaNkulunkulu ungayisoli ngelinye ilanga selidlulele lithuba losuku namhlanje kwase ngathi uNkulunkulu bengasisiza osukwini namhlanje inkinga yakho nawe neyami kwase ngathi ngawusuku la impendulo sizoyithola khona sonke ilokho kusenhlizweni yami nasekuseni benginalowo muntu ukuthi uNkulunkulu kwase ngathi ungasisiza osukwini namhlanje abantu bakho noma ngabe bangaba uyishumi noma bengabathathu kodwa uma ngabe lokho obamemele khona osukwini namhlanje kuyilona loyo ezophuma ekutholile lokho noma ngabe kuthiwa kugodwa kodwa kube yilona loyo aphuma ekutholile kwase ngathi uNkulunkulu angakufeza lokho empeleni bekuthiwa angizokwenza imemezelo kodwa akuvuma ukuthi ngithule nalokho ngithi bantwana bakaNkulunkulu bantu bakaNkulunkulu nansi inhlanhla uNkulunkulu uthi sengathola yonela wonke umuntu ngathi ngayilona yiloyo angathi kusasa noma ngathi ngelinye ilanga ngathi namhlanje siyabonga kakhulu ke sibonga kakhulu kubaba umpostoli ngakho konke asesenzele khona sizohlala omama nabasha nabantwana bazohlala la balinde la ukuthi bathole amanzi okuphuza